Prvo me je zabolilo sa desne strane jetra gde mi je jetra i zamaranje jako sam imala. I onda sam snimala pluća i onda su ustanovili da imam karcinom, da imam promenu na plućima i odmah su me u Kamenicu uputili. Pa saznala sam tako što sam se napunila vode i prebacili su me u Kamenicu ovde, isto na institut, na kardiologiju sa mogućom tamponadom srca. Kad su izvukli tu vodu iz mene, onda su videli da je voda maligna, pa su tražili da vide odakle se stvorila ta voda i šta se dešava. Onda su našli da imam karcinom pluća i prebacili su me dole na pulmologiju. I onda smo krenuli sa pretragama, da se to sazna. Onda smo seli sa doktorom i porazgovarali, objasnili su mi da sam u 4. stadijumu, da imam metastaze, da imam čestice raka, plućnu maramicu, srčanu maramicu i da krećemo sa hemoterapijom i sa bioterapijom zajedno u kompletu i da bude bolje. Kad sam primila te hemoterapije, 6 hemoterapija sam primila, kad smo sa tim završili, onda sam nastavila sa bioterapijama, što i dan danas primam, juče sam primila 30. ciklus, onda je sve krenulo nabolje, jer dok sam primala hemoterapiju i kad sam saznala da imam kancer pluća, imala sam jake bolove, to nisam mogla puno ni da hodam, nisam mogla ni da jedem. I kad se sve to završilo, evo, ja danas ugojila sam se 10 kila, mogu da jedem, mogu da hodam, bolove, hvala Bogu, više nemam, tako da krenuli smo nabolje. Ja sam otkrila kontrolom ultrazvuka štitne žlezde, tako sam otkrila da imam i posle toga je krenulo sve. Prvi simptomi koji se javljaju kod pacijenata obično u najvećem broju slučajeva dovode pacijenta do lekara kada je već bolest u nekom proširenom stadijumu i zbog toga ih je karakteriše kao tihi ubica. Ono što treba isto da naglasimo je da naši pacijenti, odnosno naši ljudi ne obraćaju pažnju na simptome i na upozorenje koje šalje sam organizam. Sve sam mislila, meni to ne može nikad snaći, jer nikad nisam imala ni upalu pluća. Sad mene je jako opobio imunitet i kao da mi je to od stresa. Tako da mi je imunitet bio jako loš i valjda sa imunološke strane mi je određeno, vađeno mi je sa štitne žlezde 2 čvora i dato je na analizu i doktor Čuk je došao, verovatno pretpostavljam ja, da je on došao do nalaza da bi mi najbolje odgovarala imunološka terapija. I ja sam to, inače ja nisam imala ni hemoterapiju, ni zračenje, ni operaciju. Jer je ispod same plečke mi je, tako da operacija nije dolazila u obzir odmah. Pa u ovom momentu Institut za plućne bolesti Vojvodine ima gotovo sve dijagnostičke i terapijske procedure koje su nam neophodne, ali kao i svuda u svetu i mi i naši pacijenti uvek želimo više i uvek zapravo negde i možemo više. Dakle, ako pitate lekare da li smo u potpunosti zadovoljni, pa nismo, mogli bi i mnogo bolje. Ako pitate ipak naše pacijente, mislim da su oni u daleko boljoj situaciji u poređenju recimo sa nekim drugim bolnicama u Srbiji ili u poređenju sa nekim drugim bolnicama u regionu, jer mi zaista imamo većinu i dijagnostičkih i terapijskih procedura koje su na raspolaganju u savremenom svetu. To je jedna tableta, popije se ujutro na prazan želudac i meni reagujem jako dobro, reagujem na terapiju jako dobro. I doktori su zadovoljni sa snimcima pluća, sa CT-om pluća, to se ne širi, to se ne smanjiva se. Što se tiče biološke i imunološke terapije, znači veoma je bitno da je to
terapija koja se sprovodi ciljano, odnosno ne može se sprovoditi kod svih pacijenata. To znači da se neki uslovi moraju ispuniti, na prvom mestu da se urade određeni testovi, da ti testovi budu pozitivni i da se onda na osnovu toga uključuje terapija. 22 meseca sam pila jedan lek, pa sam prekinula, primila hemioterapiju, pa sam sad 4 meseca bila na pauzi i sad sam krenula ponovo sa lekom. Kako se osjeća prvo? Dobro. Ono što je u poslednjih nekoliko godina uspeh je da postoji, znači, kod određenih broja pacijenata gde biološka terapija može da se uključi, da već sa biološkom terapijom može da se obezbedi. Što se tiče imunoterapije, to obezbeđujemo preko donacija, preko kliničkih studija, znači i na taj način možemo da obezbedimo pacijentima, ali preko zvaničnog, znači preko fonda ili preko zvaničnog Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je jako teško da obezbedimo svu tu terapiju. Mi smatramo da je dnevna bolnica mesto gde onkološki pacijent, prvenstveno se radi o ambulantnim bolesnicima, može da dobije sve što mu je potrebno. Od aplikacije hemioterapije do potporne terapije, korekcije, kako sam već rekla, hematološke toksičnosti, mučnine, povraćanja, znači svih onih nuspojava koje prate ovo lečenje. Ja i dalje jedem sve, pijem sve, baš u ishrani sam ništa promenula. Baš isto što sam jela i pre bolesti, to jedem i sad. Šta kažu doktori, kakva je sada situacija? Situacija je takva da se idemo nabolje. Kancer mi se smanjio, drastično mi se smanjio, više od 50% mi se smanjio.